Naredne godine bit će obilježeno 30 godina od kako je u Kanadi, tačnije u Torontu, osnovano Crnogorsko kulturno društvo. Ne znam tačno koliko godina, već postoji jedan sajt na koji Crnogorci, kako iz zemlje, tako i iz dijaspore, rado odu sa onom adresom www.montenegro-canada.com, a o tome će nam više reći i o Crnogorskom kulturnom društvu u Torontu, vlasnik ovoga sajta koji je stigao u Crnu Goru i koji se zove Zoran Rajčević i naravno večeras je naš i vaš gost. Dobro večer. Dobro došli. Izvolite. Kada ste stigli u Crnu Goru? Stigao sam prije 10 dana. I kako vam se čini? Koliko su pauze između dolazaka? Pa nisu velike, oko godinu dana, recimo godinu i pol. Znači u posljednjih 6 godina dolazio sam oko 5 puta. Znači ne pravim neke velike pauze. I kako vam izgleda Crna Gora sa pauzom od godinu dana? Pa ljepša nego što je bila. Jeli? Nije previše lijepo kao što se očekivali, ide na bolje. Znači. Aha, tako volim, iskreno. Evo, ja sam započeo priču po pitanju Crnogorskog kulturnog društva iz Toronta. Rekao sam već iduće godine obilježava 30 godina, je li tako, postojanja? Pa evo malo da ispričate našim gledalcima. Mada je onako kroz neke akcije, brojne akcije koje su bile u prethodnom periodu, čuje se za društvo, ali evo, ovako iz prve ruke od vas kao predsjednika toga društva. Pa recimo već davne 71. godine jedna grupa entuzijasta i velikih naših patriota, Crnogoraca iz Toronta je osnovalo udruženje koje je jedno od najstarijih udruženja bilo etničkog karaktera, računajući sve bivše jugoslovenske republike, pošto se tada većina udruženja bila projugoslovenska. I znači u tom trenutku ti ljudi su uspjeli da osnuju udruženje koje je trebalo da čuva, njeguje i promoviše Crnu Goru i njene vrijednosti. Osnivači toga društva, ja ću samo neke pomenuti, tu je bio Branko Aleksić, Vojislav Rašović, naš iseljenik Bulatović, Šaljanin, Radulović i ostali. Znači, radilo se jedna grupa 10 ljudi koji su započeli jednu lijepu misiju i ta misija je do dan danas opstala i zahvaljujući njima mnogi projekti u Crnoj Gori su realizovani. Pomogli smo mnogim ljudima, institucijama, mnogim projektima i tako dalje. Znači, jedna lijepa ideja je davno započeti, danas traje. Kako danas funkcioniše društvo? Pa imamo puno aktivnosti, recimo. Prošle godine smo podržali par projekata, organizovali smo naše tradicionalno okupljanje za Dan državnosti u Torontu. Podržali smo projekat otvaranja, odnosno početka prvog golf turnira, crnogorskog golf turnira u New Yorku, čime smo opet započeli jednu novu sferu približavanja na sportskom planu naših iseljenika. Sad je bio drugi turnir u Vašingtonu. Također pomažemo i crnogorske institucije, u kontaktu smo sa Maticom, sa Centrom za dijasporu, sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom. Znači, uvijek je to konstantno pomoć i podrška tim institucijama i pojedincima. Koliko su Crnogorci između sebe, da kažem, drže onaj stari, narodni naziv u Kanadi? Pa drže se dobro, relativno dobro i od 2006. na ovamo čini mi se da smo brojniji i u Kanadi, da su manje podjele nego što su bile prije referenduma. A recite mi, ima li reakcije sa druge strane, odavde? Pa ima. Bilo je tu i kritika upućenih prema Matici od naše strane, ali mi idemo logikom da ne smijemo sve kritikovati, nego moramo ih i pohvaliti, tako da i oni pokazuju dobru volju i pružaju nam pomoć koliko mogu i mi pokušamo zajednički da dođemo do jednog cilja, da jednog dana imamo kulturni centar. Matica Crnogorska? Da. Ne, Maticu mislim i na vlast. A mislite na državu, da? I na državu, da. Znači imamo cilj da otvorimo jednog dana konzulat u Kanadi, što je vrlo važno, jer mi smatramo da konzulat u Vašingtonu, odnosno u New Yorku, ne može pokrivati Kanadu kvalitetno. Cilj je da otvorimo kulturni centar. Čekajte, ja sam vidio na sajtu, da ako sam dobro vidio, da treba negdje krajem mjeseca da bude otvoren, evo? Konzulat. To je počasni konzulat koji će biti otvoren u Vancouveru.
Da. Međutim, počasni konzulat je jedna forma predstavljanja zemlje koja nije obavezujuća puno za onoga koji ima titulu počasnog konzula. To je, recimo, jedno zvanje koje je na nivou, recimo, kako bi to objasnili više, reprezentuje zemlju, ali funkcija je takva da on ne može puno da pomogne našim iseljenicima. I nije ni u obavezi da pomogne kao počasni konzul. Samo predstavlja jednu zemlju i ima titulu počasnog konzula. Ali kao inicijativa, kao zametak nečega što treba se desiti. Ja, naravno, mi to pozdravljamo. Slično će vjerojatno biti u Torontu. Mi smo nekad imali 4 počasna konzula i konzula koji je imao opunomoćenje konzula u Kanadi, znači to je sve period prije 1918. Dobro, nešto ćemo kasnije o tom periodu. A recite mi oko sajta, koliko već postoji sajt? To nisam znao da kažem. Ja, postoji od juna 2005. 2005. To je sajt, dakle, evo koji su naši gledalci imali priliku da pogledaju montenegro-canada.com. Na sajtu mnogo zanimljivih informacija, mnogo istorijskih informacija, mnogo priča o aktivnostima. Kolika je posjeta? Pa posjeta je značajna i mi smo otvorili mnoge teme iz Crne Gore, iz dijaspore i zahvaljujući našim saradnicima i pomoći koju smo dobili od mnogih ljudi širom svijeta koji su išli motom slobodnima je sve slobodno. Promovisali smo stvari i napredne ideje i ljude koji svojim